Parlok sa season 4 ngap yang sobhai pi sha kene ke YouTube channel junga te mentang ngawan ra hangne bat pentip na kamanta jong pi balano kasngi banile kai nengkong u Cristiano Ronaldo bat kene ke klub Al Nassr ka badai ha ke Saudi Pro League te mentang sengap bah perlok bat pej adu bakut pinsi yoi ya ketrik ile kai jong uni u player tu bapaunam ke pertai kata u Cristiano Ronaldo warada pi ben sakat no kanoru Andre u Cristiano Ronaldo menta udai u player u barem tu tang pertai ladangia compare bat kiwe bat ki player te menta nan wan ra angne ba kecing ile kai nang menta Ronaldo ba unyu mi madan nengkong kandai ha ka santrek benai ba nengkong Senam rajar arpulai kata haka buat prasidang jenmet te kumta lada pikwa ban pej ban yui nagamta yu Cristiano Ronaldo haka sin ke banengkong nam taban mi madan ban yakun haka te kesngi pila ban pej kenang ban pin yui hadu karno ba Cristiano Ronaldo mula shisha ban sei ialah kesap dan ke buj kabor ke jong nagamta ban pawbor bar kene ke klub Al Nassr ha ka dor ka baram te tangata parlok kublai sibon se sembiang ha ka wepat ka por da ka ba pin share like and subscribe ya kene ke channel junga page hadu bakot pin sui ya ke program yele kai jong Ronaldo ha ka santrik benai ba nengkong haus nam jar wai te tangata parlok kublai sibon se sembiang ha ka wepat ka por kublai sibon